I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati Clash Royale, pa idemo. Sigurno se pitate zašto ne snimam facecam. Ne snimam zato što mi je facecam jako loš i kada gledam jako loša slika i zbog toga ne želim uopšte da tako snimam. Jer je jako loša slika i to mi toliko ide na živce, zbog toga ne želim da tako snimam. Ja mislim da ću ovaj rat pobijediti, tako se nadam, tako da očekujem pobjedu za sad. Ali mislim da mi se to neće baš ostvariti. I mislim da sam u pravu da mi se neće ostvariti. Jer vi kao što vidite moja tvrđava je već skoro uništena. Ovaj jadnik ima potpuno ispraznit tu energiju skoro. I već je umro. Poslao sam ovoga s puškom, mislim ovu žensku s puškom, kako bi raznilo ovo, izgleda nije joj uspjelo. Ali sada ću poslati jednog bombera da uništi ovu tvrđavu. Ali ovaj poslao ovoga konjanika i mislim da mi je druga tvrđava već uništena. To sam rekao. Uništena je, izgubljena je već. Ovaj jadnik opet je ispraznit do kraja i sad je mrtav totalno. Taman kad sam krenuo da ispalim iz puške, se ovaj stvorio ispred. Toliko mrzim ove zmajeve da oni kako ne mogu opisati. Toliko mi idu na živce zbog toga što jednostavno što moji prolaze pokraj njih, oni moje vojnike ubijaju iz zraka. Zbog toga mi jako idu na živce i mrzim ih. Ova tvrđava i dalje nije uništena. To, uništena je, konačno. Sad sam izjednačen sa neprijateljima. Izgleda sad već neću biti više mrtva sam. Ovaj rat sam izgubio. Ali možda sad ovaj rat što slijedi neću izgubiti. Čisto se nadam da neću, možda opet da izgubim. I samo sam jednu krunu dobio. Idemo sada u rat i očekujem pobjedu. Na obje strane sam poslao po jednog vojnika i ovaj sa puškom će definitivno ubiti ovoga. Skoro ga je ubio. Poslat ću ovoga trola na desnu stranu kako bi on pokušao da uništi onu tvrđavu. A ovdje ću postaviti jednog bombera kako bi spriječio ovoga viteza. Ali ne. Poslao je ovoga robotića. Ali ja se nadam da ću uništiti ovu tvrđavu neprijateljsku i hoću uništiti. Nadam se da ću i drugu tvrđavu isto uništiti. Skoro sam i drugu uništio. A oni su sada skoro moje uništili. Sva sreća da sam uzeo strijele. Strelice ispalili na njih. Sva sreća da sam to uradio. Sad će ova čarobnica ubiti ovoga zmaja.
I na ovu stranu ću poslati jednog bombera, ali sad nažalost se pojavio ovaj robotić i on je sad mrtav i sad ćemo uništiti ovu tvrđavu, ili nećemo. Uvijek vam dođe nekako prepreka koja me sprečava. Ne, što mi radiš to? Sad ću poslati jednog trola na neprijateljsku tvrđavu kako bi normalno uništio. Ovaj robot inače je jako moćan i može dosta oduzeti energije tvrđavi neprijateljskoj. I pobjeda je moja. Uspjelo mi je da pobjedim. Moja pobjeda. Za sada ću odigrati još jedan rat, tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ću i ovaj rat pobijediti. Sad, evo, već je poslao robotića. Skoro je uništen, evo robotić je već mrtav. I ovaj vitez će uskoro biti neprijateljski. Poslao sam ovu čarobnicu, ali ovaj trola poslao. Nadam se da ćemo što prije ubiti ovoga trola jer on mi uzrokovao mi je već veliku štetu, što nikako nije dobro za mene. Ova dva robota su ubili jedan drugog. Na lijevu stranu ću, ne, zašto sam poslao na ovu stranu. Poslao sam ga na lijevu stranu pošto je lijeva tvrđava slabija i s ciljem da je uništi, ali da taj moj cilj se neće ispuniti. Ona budala je poslala one strelice na mog trola, a on je već davno bio ubijen. Mislim, to stvarno nema veze s mozgom, ali mnogo što nema veze s mozgom, ali pa se sve radi o to što nema veze s mozgom i tako i ovaj moj neprijatelj. I mislim da je moja lijeva tvrđava izgubljena. Ili nije. Ali mislim sad da je njegova lijeva tvrđava uništena, što je sigurno za sada. I sigurno je. A samo moram zaštititi svoju lijevu tvrđavu, mislim desnu, od ove ženske. Poslao sam ženska protiv ženske da bude pravedna, da ne bude posle ti si bio nepravedan, pobjedio si na, šta ja znam, na prevaru i to ja stvarno ne želim i hoću da igram pošteno. Šalim se malo. Gdje ste vidjeli u ratu da je neko pošten prema drugom? To nikad nije bilo, ni će biti. I ovaj rat, kao što vidite, sam ja dobio, kao i ovaj prethodni. Pobjedio sam i dobio sve 3 korune i 29 pokala. Za sada imam, ne znam tačno koliko, 335 pokala imam za sada. I level 3 sam. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Hvala što ste gledali i ćao.